And the moment you all been waiting for is here now. Finally, TikTokers know. About plus some George Information Minister and the Hon Ablakwa, Foreign Affairs Minister. And His Excellency the President John John Mahama. Efa and someone or can far, Donald Trump after say Uncle capture Venezuela president no. E can me say omo twetwe Ghana kowura ensem ama Ghana for any abre. O ma be fire. Me man chiribu no akere wadwe ama me. E wo comment section. I Penyah Broke Media. Me so say any demo. Oba like video no other my subscribers and somebody click notification conflicts update na ba kire wadwe dey ama me. E wo comment section. So baso no share for so anya bi ahwe. So it was on 2nd January 2025 midnight and I said dawn. And American President Donald Trump osuma military from USA ebomu call Venezuela ewo South America continent ni mu omu capital city Caracas hono and is omu ko capture Venezuelan president Nicolas Maduro or na yele Celia Flores Trump asenya say one president no or drug dealer say we drug serious drug cartel ebiam so no two oman no Venezuela man omo oil as omo 300 billion barrels of oil as a ton crowd per ene rate. Ubenya $17 trillion. Bigger than the world GDP. Despite all this oil, no, President Trintimi fa enema omu won enye oman ni anu ama oman fo ne ho chiri wo mu. Ana biem so no, ompese ye beto abaye se ompese obeso le akonwa no so amofo fros abedi bie. Ejinema miensan wei ene nam so ma Trump eko capture that president no now no the Donald Trump American and ruling Venezuela. Now you know the funny thing issue ne happen ya no me hu ye nka abusua ye be chimo buza panyin de ne kwa mu ni be afa de nka buza afa nka mu ni be bere akwa hu abuza panyin but where there e ba se be chom president no ade chi ye na Venezuela for any age ebose Venezuela. ¿Listo? I say we asa funa nya bia Venezuela ni wo bia no no omu boss omu atu omu frank boss omu ni age celebrate omu ti omu ja ho omu nim sede ezishishi omu fa no omu kura ni age boss ebuzen kamishe mu enra yenkotia foreign affairs minister Hon Ablakwa what the press statement about Montene ninsem ne say Ghana condemn the US military invasion in Venezuela and the capture of Venezuelan president Maduro Nicolas and his wife Celia Flores. Ablakwa is a Ghana for you can help see a condemning and now no Ghana demand immediate Ghana demand immediate release of President Trump a capture no. And so Sam George eso kwake kan bi. Na me mente Sam George na Ablakwa ase. Venezuela for no mu president ya bechi no se komani bre no. Omu no kura ebosi. Enti ya asem ne sei. Ghana ya asem ne sei. O mane bu ama ewu ye as a defense minister. May his soul rest in perfect peace. Ebesi na 5 months ni. Ye nya defense minister o mane dampan. Ye ni defense minister ato force as finance minister or no na SSF spare hand as defense minister. What I say? Ye nya bi but ye the Ghana kofofole Venezuela ye more or less as military rule ekura no omo population was secret obi bias ne Ghana for no kura no Trump etwa ko capture obo president overnight abro mahu hwe na Ghana Ablakwa ade just ye do kwa mama semu Ablakwa beku ya fele Ablakwa this now George o beku ya fele ade just ye do kwa mama lie mo mu jejireje the first way now Ghana for keka no Ablakwa ne Excellency ne Sam George mo keka no no
ana media TikTok expose here Ablakwa yesre wada upe wu a ye de ye gaze pe wu bia wu ye kon no wu itimonyi here bo kaka ni yesre mo adofo muntie ma kenkan sem a mede brɛ mo enwumre eye etire baako enchichemu enan ene echiripo eduenu nsia eno na eye January 4th 2026 na blàst soccer demon bi esoriye ya na wonu mmoja ekwochi Venezuela for president ene na yere na yebo okujato Samuel okujato Ablakwa amane na wosori waka na wokose wokwa cast the demon out na woduru ho na demon no ebisa ne say Paul I know, Jesus I know, who are you? No okujato Ablakwa anti no bisa ne say na blàst soccer demon no san bisa ne say Russia I know, North Korea I know, who is Ghana? Samuel okujato Ablakwa akwada epe adikoko ehuna yeti damrama haban ena yede kire no ye paucho membu mpa no nkoho fatina haya yenim se wo ye bema wo ba power wo ye de wo se wo ye paucho empembu no menke kambe kaye enke kambe kaye o enke kambe kaye enke kambe kaye o yeti ye baby ye adwene ye ho Ghana for ye peace ye ntumi ni bodem ni enko ye paucho enke embumpa no nko chese emfa ho for Jesus I know, for Paul I know, for who are you? One till bisa say ha na wachira will say for Russia I know, for North Korea I know, who is Ghana? Good afternoon, Busia. Me did say on where Enra and a President Trump echo Venezuela, echo Che or President, a friend of President Maduro, any ne yere out the Omako US and Primpria Minukas or more, or see will be do my sem ewoho. Now, and some say, Sisia, Ube say, Amama Yinano Edium statements, ba, if you how more defend it, if you how no more condemn. Now, my statements be bree, about African Union, the Domo diaba UK, and all Macahunina, Edomo diaba. Na Ghana is statement to a different to cry. Honorable Accusations of Trafficking echo straight attack Trump. And no, and nama as a aye hunka cradiamaye. Essence only say, Wakocheno, ye condemn, but all see onjano on any ring in an almost uncle Venezuela. Sasemno, Ghana. Any coin say anka ye cancer semno. Essence will be our condemnation biano. Will be in how cancer semno can. Adia who admire necessary Trump ni duku fua. Ye ko World Cup you bit me aka say on penny Ghana supporters and ma. And also by the day. What Ghana for do na on person mo kosha born wa hawo. Again, se obano be kidnapo a president to so na ye ndeng. Venezuela more oil. Ghana your oil. Or kidnap Venezuela president and somehow or catch her money say America for beko korani country no ashe oil no so kopim say omo eboju omo ana omo ape obi foforo de country nation nsa so be no sa wa Ghana ha Mahama ka 3 years pepe na wa hand over the ama Dr. Bawumia it is ene say ukoye sana or the destruction bana America for berane o mai mane ye ne den tiesre okujeto Ablakwa okujeto Ablakwa what be issue statement o be condemn US adia omo aye akwachi Venezuela mambenyi no unim bonia omo accuse ni sawaye obi a enu bonne drug system and omo accuse sawaye otiti nipa ewo ne man wa makomodi kuruma ewo man eniema ene intuo basabasa wo ye ho dwuma otontontonton ni sa niema adofonom enye se US viti ya no mkochi Venezuela mambanyini no ne subaya wada na di no ani ntomde ne kogina court no eni se amama no mde o man tututum just like that o Ghana obabi asemi duru woni baabi asem no se de sitie bibia wonim ho bibia na wo okujeto Ablakwa o be issue kwai a friend is saying a statement say US in release Venezuela mampanyi no match no na wonim de be na fa ho
wagu Ghana anim ase na wama Ghana mampanyini sesei Mahama mudin US aban mu ɛwɔ hɔ sesei o wiase deɛ moni ni kɔ baabi a mo ho bɛtɔ mo nkɔfa asɛm ma Ghana fo yɛ mo akyɛw pa din de Daddy Fred Tena Ghana aban atwere edema Donald Trump no aboa aserewa se osu ojankukusu a ne to pai panyi wo hoi odue mate enya asɛm bia na yɛde ano atom ene kyɛ sɛ yɛyɛ bɛma Africa fo nso yɛnyɛ bɔte dabi saa agoro na wo mudi no ɛyɛ agoro bi a yɛmfi esusa asɛm ne ba yɛ United Nations wo mo ene sɛ de press release eba abonten UN Secretary General we no kan yɛ asɛm a ɔka yɛ nyina ne sɛ international law no was not respected wɔde nano si hɔ wankasa America fo enjai papa no ɔkɔndɛme ade no mkɔyɛ no so mo breach international law ɔka no atum de America de papa no bɛyɛ bia no later ɛbɛba etinka Ghana aban okugye to Ablakwa saa letter na ɔde baayɛ no ade no ɔmo yɛ no international law ɛkɔndɛme ɔma violate a na waka wano atum won to aso nka sɛ Ghana is calling for immediate release of Venezuela president no. You see ano o challenge Donald Trump. And then eye adie bia obi beka say oh Trump no ye hwan. But countries na challenge America no. Yesi ni freni se wo so obeto boaboa na ne nan esi bibi so. Ghana ye nan ensi hwe so. Ye nan ensi hwe so. World superpowers. Russia say na Russia kae. O condemn ye. Nenso wankase omunjai papa no. Say ena China so beka ye. O condemn ye. Wankase omunjai papa no. Later ena nkrofo se China say womu en release papa no with immediate effect. Say yam pasa dia. Na se Ghana ne China pe. Ena se omu release papa no. Nemum China de no mechirem. United Kingdom meka veto powers no. Countries no mukosha veto for no. United Kingdom say no no so kan wose woni hweka. Eno che say UK hu ana or dwene ne ho. Other countries, France say no kan ye. Israel che say countries bi krom won nuclear weapons okra no. Obia dwene ne ho. De obeka say oh yeah, yes international law na. Eniyema entwa yi. Now yanko Donald Trump side. According to Donald Trump no, wase papa no, omode ne court. Na kwadu omode bono drug trafficking. America for na time hunu say eniyema omode free Venezuela ho edi wura America no most of the time almost smuggles aniyema no. Eno ne kwadu a omode bono edi na court. Papa no omo release footage e ba ye kra no. Me hu say woka happy new year kra e kire obi. Night. Happy New Year. The man is unconcerned. It's not because Ghana. A woman say ye say ye can be a woman, but you can't tempt too much. Yensuya the late former president Atamels. Na ye ni fiasem. Now DNT China ebeka say US for enjai papa ne say when him say Trump enye. And when makunta China e kasa. Eye Taiwan etina China e yesa. China epe moral grounds. Ejina so no so akọ invade Taiwan. Akwa to say o pese ukodi boni bi na o partner di uboni o partner cheat also o say na sada mso mi ko cheat. China pese o invade Taiwan and when him say US ebe counter. It US akoye we ni China ahyeda eto ama no say jai papa no. It is o man jai papa na China gina so akase ne yeso ikoye bia emeka. Omo pe moral grounds. Enti se China eye bi na wo Ghana no moral grounds wo de yeden. Etinkaye de no say be kire ya adwene say UN say the UN be kire na adwene no. Other countries be kire na adwene. Enke de si. The last but one paragraph no was unnecessary. And then some na was atwetwe wom say one who say Trump say oko ruli Venezuela krono and afin so omo oil any other thing nyina no wo mo na ekwakoye oil no efa ho ben. Ghana efa ye ho ben. Efa ye ho ben. Nanse wo mo betoto topaye eko America say Nigeria say encremophobia yi. Ote say Russia for ni ade bekasa yo ma mekasa. US for now en cheye. Eye African country a nka brofo ne bekasa, nkomo nkasa. Enka eye African country bi na mpo. Ena America abeche mampanyina na nka Ghana bekasa wo mo didi Africa na nka asori akabi. We enye ye de o. Se ye ne to ya nka omo meka. Ye na to ya
kadombe condemn ne at no ommeka se yenjai president no kom meka nti ade bi wo ha Latin America fo ni di omagora muma omu endi na these Russia, China, the UK, the US ne sa grono mudi no a cheese game ena wo mobo wo de pray to me unless some person mo ka se Ghana yenso ye ko pray to me ni bi anya sa de a ensem bi wa hu hia na de America ne se ye nyina ye wo man ni mu aban a waba so was a former finance minister what ye kromfo to say they Donald Trump enom de kwadu aboman yi sa na mo so de abon former finance minister motimi e de letter ahye America aban ne say you are calling for immediate release motumi de no ye jani nyina wo ho obechi abutrika sabutrika eye niam bi e wo US ho Ghana law no esfo aso se yemfa ne nko na ne obo omampanyi bi kwadu se ono so smogu enubone na onde ontimi kwache no enti se international law mpo na we breach ya e wase yehu ba bia ye kasa ye di ebedru minim sayana His Excellency John Dramani Mahama oye audit ewo ensem akujeto Ablakwa e de betudwa I don't know and sabi ye hemfo no so enema bi se ma ye nyi omu mfiri mu ye hemfo no mudimu ewo man Ghana mu no enema bi se eya ye consult wo mu na omo ma ya adwene se eyese ye beka bi anase me yenka na ye beka mpo a yenka ne sen na yenye nyisen because school bebrebe ni school nyansa nko na fie nyansa nko o wako school wabo degree wabo masters wabo minister Ghana yeto wo no ye dwene ye ho budget kora de be ma Ghana sojafo kora ye ni bi masa koprepre entokwa e de abre wo mo Israel ene ba ko ne ntokwa no Palestine sa okujeto Ablakwa na akokka nsem umma yenhwe yento ebo asikakra His Excellency ye pa chawate ye srew father yenim se wo abadaye wo tema ye be srew we ni papa wo dwi ni pa ho but ye be srew se bibie du nu de jama mo nka na munye de mbeye why ye be srew why said ya wo nya de bone obi am be capture wo krom no father jom no mo nyoma de ye be srew why ni die mu ye be srew because world war no see na ye sha ase mi hu we Ghana plus yes ye pleading enye negotiation apesa oni nkofo ne ye o ma no warning sana mi hu Ghana plus minim say yampa de father say yampa de be srew say jai nenka why mom nko mo ntokwa even citizens no more Venezuela na kapo no my video mo celebrate my video mo celebrate nkofo almost 6,000 plus almost celebrate okuru mu say achi omo president father be srew why because we say o ma no warning no onya reply senti wenja president ma den na obeye na so die bufo ka se be retaliate and we kun ye world war ni ashase because my way menya wa adwe se odi antoa ne we ne kwakokun ye fa antoa nko world war bosu ugina ha na oye weduane no obi amma ne bomb be se 10 pesos sequence na trauma ni na pa Ghana ha fashi ye serew ko fone ne mkoko no omo na mu bie mu ni wonyama bibiri mu omo na mu bie mu ni Ghana ndeni ana ye sankofo ya ye serew father be srew why bomb ne nyama ne nia no e omo dia etimu obi mu kroma omo no ye brem ye be srem why Ghana ye nye bomb ne nyama wa ha ye be srem why ye be pama chow ye mpe twima me ntwe bia o country mu e asundwe country father be srew why e yezu ye be srew La familia with Jimmy. My whole news be now, I don't want to believe it. Once Ghana there, and ye be an AI so Jimmy, but my own say a poppy up FYP be brave. Eddie Adam screen sweet. Say Ghana has called for immediate release. Just immediate nasa home. US Wakwachi Venezuela a president, oh Ghana, what to say you are calling for release outside immediate assassin. Just also Ghana no. I can say hospitality into no more the hospitality most Ghana quarter hospital. From who bay? Yes, he says some drug as one now on what trust I let the post office na the coy and I say DHL. And I FedEx and I EMS and I FDA for the come US for say Momo, you are calling for immediate. Mummy anwie ho ate. Mummy anwie ho. Mummy anwie ho. What you say? Mummy anwie ho. Why?
I'm at the hospitality, Ghana, Kwada Hospital. What the hell, man? US military action ya what taking of Venezuela president is we Ghana for as abo NDC for hu pa o because NDC for no dia na ye kasa Ghana for na ye nkoti a Sam George akwa na wa ye tenants born no wono so nanu abetum bi say the see wo Iraq ene Libya no enu bi na ye hu no Venezuela no ana dabi ye Sam George yi mame kan se mi nkyerɛw empenifo se anoma eche wo edua so wo geboɔ an eji se mai ma bi se mu beche wo dua so dia eyeboa na mo beje enti no mensuro se wogiri se munye bibi bone ese mogiri se bia munye ma bi se mu besisi Ghana fo munye ma bi se yekoto aba mo de ahunhu na ene katakata sesem ebe wura abatuo mu a mesi mamu nsuro na mmom moye ma adwen se ebi ene de no bi de kuba antwi mo anu se boachi akọ ana wode miti ayere George Rema Chira wa be mama e wo comment section. How you Penyah Block Media.